wakoze ikosa rimwe umbaza izina ryanjye, ururimi rwawe rurajanjagurika rubura icyo ruvuga. Kubw'ivyo iyi si yacu itubika ibinyoma byinshi hamwe n'ukuri kuzuye kw'imitima yacu. Life is a short journey. Sometimes we run trying to survive in all knowing that our time end of the road. We love the heart that guides us make the right choice, while forgetting the emotion make us fall in love. Dutera intambwe tutazi iyo tugana kubera ibishobisho byamaze kutwiganzira mu nzira zacu. Agahinda nicaranye cyangwa ingendana buri munsi kanyimye ubushobozi bwo gufata umwanzuro kubera ijambo ryo kwibagira ko igihe cyacu kigenda kikadusiga. Umwanya ukomeza kunjana kandi iminsi ikomeza kugenda. Rero kuri uno munsi ntegereza kumubwira Aurelia.
hanze ufise iki kibazo uko ndiko ushaka ufise ikibazo kubera ko nahagaze umwanya muremure ndi gukora abana amaso y'uwanje byagaragaye ko ufise ibintu ukuri yongeraza kure ariko ntari reka ndakubereye inshuti yawe kano kanya konyene unyumve untabure byonyine urazi ndabwira ikintu kimwe ndakubwira ikintu kimwe wabuja jewe ndabizi ndi inshuti yawe nshasha muri kano kanya ndakubonye uriko wiyumvira ibintu byinshi bigaragara nk'uko wahaye ikibanza agahinda muri wewe basi twiyambura ko gahinda muri kano kanya twingi ibisegonda yombi ibisigaye dukwiye kwiga kuba n'inshuti umusigati kugira ugere ngaha umuntu awukuremo isukari baba barimye umurima bahejeje kurima umurima bashiramo angeri bakabagara bagashiramo intabire bitwa mase kugira ubashe kuvamo isukari ikwiye natwe ubuzima bwacu bumeze nk'uyu musigati ubuzima bw'iwacu butangura tuvutse bikarangira dupfuye natwe abavyeyi baraturera buri munsi buri segonda tukiga kwavura tukiga gutambuka ariko impera n'imperuka abo dukunda barapfa bakadusiga kumwe gusaga karenze kamusore muto irishobora risobanura byinshi mu buzima bwanje mwana muto ufite amajambo akomeye cyane mu mutima wawe jewe sindi umwana mutoya ndi umuntu akuze ariko imbere yawe nibwo n'uruhinja muvyemera kubera ko ugaragara nk'umuvyara abo kanabwira ikintu kimwe Imana yo amahirwe umunsi umwe ukabona izuba ryatse kubera ko hari byinshi biguca imbere ngaho kwibarabara utubasha kubyarura uko bimeze ntuwemere guha ikibanza umutima wawe agahinda kubera ko uyu munsi turi kumwe tangwe n'umuntu ukomeye kizire kwicurukira kubw'agahinda agahinda karaza kagashira n'ibibazo biraza bikongera bikagenda wakoze cyane amajambo mbwiye imyaka 20 bimaze n'umupfakazi nta muntu umwe yabwambwira amajambo kariho agahinda ngize hari impamvu Imana yashimye ko mutobera abavyeyi mutwibaruka ntuzi wicishe kigwari mama bino udandaza si ukuvuga ati muri kubw'ubuzima bwawe oya buri kintu cyose gihinduka isegonda imwe reka nje ngende kubera ko umutima wanje hari ikintu ushaka muri kano kanya umunsi umutima wanje nuhagera ku ndunduro ikintu ushaka nzoza ndagushingire nawe ko ubuzima ari ijambo umuntu yubaka guhera akivuza gushika apfuye nitwa niyo nkuru Wiriso umuntu akunda gutekereza cyane mu gukoresha ubwenge mu gufata ingingo zubaka
umwuka wa nyuma ndiko ndava kuri ino si kandi umutima wanje ugiye ufise agahinda nubwo woshobora kumpamagara sinokwitaba ariko ndishimye ko ndaguhaye hakundi ndibaza kubera ko hari abantu bava kuri ino si badusigiye umuco mu mitima yacu ariko uko biri kose naho itara ryabo ryazimye urukundo rwabo ntiruzigera ruhera